agoku noku aharigana katongizi Radio West Al-Qaeda barumunonga umuri Burkina Faso, and this makes the border ya Burkina Faso na Ghana so fragile. Nicho baterireho agenda gano okureba ngo bayongera habukumi ahansharejo. Ghana ni ihanga ryo kubanza okora umukago na ihanga na no mukago gwa European Union ogwebyo kwerinda. Umukago ogu guru gutwira ntuguhura European Union barukoro mahanga ga Europe, but this time round ahanshonga yebyo kwerinda Ghana is registered to be the first country to do this agreement. Kandi nechindi Ghana yatahirwa bakarga Burkina Faso bakarga Mali mbwenu bakarga umucyangi cya Sahel region kuko barigire bakatahirira Togo na Benin. Hatu West Africa neba yasigara akangara pepe mbwenu neba yasigara akahuzi abo kuba these are giants from West Africa. Nico rukureberana n'aba banyambunda ba ISIS na Al-Qaeda babire batari kukira kutambitukirayo konga kubarebere barumba Togo na Benin bagira ubwoba kuba kwija reka twetebekanise abucirikari abakora gandi okurwo mu ihanga area Kenya nugoreka ngo hari abantu 32 abashangwa bariyo mass grave ne China chumwe bakatamwe merambwe bakazika tikikamanyirwe okozire kinoha akikorire ki kandi akikozire ryari. Police kuza kufuna abantu aba it was just a tip off from a local person. Omuntu waburijo was that ko kanti tanacenga police kuzayo eshangayo emerambo 32 binjo muri aba actually 25 of them babe bari hansi y'emyaka 25 then abasigara bari myaka 50 23 if you remember well okwezi kwa kana nawe thousands of people bakatwara umukibera bakuceta kashongea babasibya kwe babimemere mpaka bafire babazikayo. So gutugwe mu runtu rwo kubanza ikintu kecho kuba mwihanga area Kenya kunabanisho ma storage ndukujetegereza. It reminded me of 2000 Kanungu Inferno cyanyuzusya omuro ogwayo kizabantu omudini yakiwetero muri Kanungu omwaka gw'2020 ebdini zikaba nyingi omuntu nayimukaho ati nyona arotanga ntandike hedini omuntu ayimukaho ati nyonyorekirwe ati na yore kwangu nabarundana eshayona nimba twaro mwiguru. And let me tell you abantu mu nsomu binebizo hati nkiwe Andrew no asakuye mukaho joti nyona ateka ngubwenu mukama yaja ntandikeho church otandikeho church wanyu nanke kinam otandikeho church kinam and people will come. Haraba kwenda obgiga, haraba kwenda abakazi, haraba kwenda abashija, haraba kwenda sente okukunde byensi na nebizubu byensi nibyo rukusika abantu okuzo mu dini zitashobora kiri bachikayo babita. I am not preaching against these cults. I am not preaching against these religions. Konka nyoni nkushaba idine yuwatandikire hamera mu at least wotakubasa kufuna kuhamera mu rebe nyima oreba bizire no bafa barukwitwe dini oyegaricemo abo bafiri 32 of them konka tact cyakamanyirwe yaba bisurwe cult ninga bafire aha mukuza kuronda emirumo ebe bakweta trafficking orukuza kuronda emirumo ba trafficking abakisiyo kwembera yanga bakwita tikikamanyirwe ninga maybe it is not clear abebyo kwerinda bariyo no bakora ekiruku baskat ascertain what caused agoku noku aharigana katongizi Radio West gamba mpre.